Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana yassir ve la tuassir ve tammin bil hayr. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima 'allamtana ve zidna ilman nafian. Ötken sabakta rükû kılıp, ошол rükûde 3 жолу tasbih aytıp, anan keyin emne kılabыз деген жерге kelip toktogон экенбиz. Ошол жерден Кудайым буйрса сабакты улантабыз. Summa yarfa'u ra'sahu ve yaqulu sami'allahu liman hamidah. Andan keyin başın kötörüp sami'allahu liman hamidah dep aytat. Uşul жерде байкап турганыңардай, birinci başın kötörüt, jana ne deyт? Sami'allahu liman hamidah deyт. Бұл кайра эле баянгы такбир интикол дейбиз го, bir амалдан экинчи амалга көчүү деп эдикпи? Ошолдун эрежеси bizde köpünçe buzulат. Bizde kebirler Samiallahu liman hamidah'ını jetip alat da kıyamga, andan keyin emne kılat? Samiallahu liman hamidah deyt. Bul жерде dagın sin tamgası rüküde baştalıp durup, dah degende kayda boluşubuz gerek? Kıyamda. Samiallahu liman hamidah degende tik durup kalışыбыз gerek. Çünkü takbir aytkança, Samiallahu liman hamidah dep aytkança başыбызды rüküden emne kılışыбыз gerek eкен? Kötörüşүбүз gerek. Düşünüңүздөр? Hazır majede imamda aytıp jatat, jana жалгыз окуучу. İmam ne deyт eкен? Samiallahu liman hamidah. Жалгыз окуучу да эле эмне дейт? Samiallahu liman hamidah deyт. Болгону imam менен жалгыз окуучунун ортосундагы айырма Abu Hanifa rahmetullahi aleyhinin köz karaşı boyunca imam Samiallahu liman hamidah деген söz menen çektelet. Boldu. Rabbana lakal hamd aytbayt. Alemi жалгыз окуган адам эмне deyt? Samiallahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Je bolsam Rabbana ve lakal hamd. Uşul sözde aytat. Düşünüktübü? İmamga uygan adam ne kılat emi? Ve yaqulul mu'tammu Rabbana lakal hamd. Al emi imamga uygan adam tek gana Rabbana lakal hamd degen sözde aytat. Abu Hanifa'nın şakirtleri Abu Yusuf Imam Muhammad'ın köz karaşı boyunca dağın emneni koşot? Samiallahu liman hamidah anan Rabbana lakal hamd degen sözdü koşot deyt imam. Birok fatva al sözge berilgen emez. Kimnin sözüne berilgen bulması dedi? Abu Hanifa'nın. Büyük matınlarda uşunday kelet ko imam Samiallahu liman hamidah degen sözdü aytadı. Fa iza istava qaiman kabbara ve sajada ve atamada bi yadayhi alal arz ve vada'a vejhahu bayna kaffayhi وَسَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ فَاِذَا اسْتَوَى قَائِمًا Kaçan tik dursa de. Tüp düz tik durdu. Daşatkanda siz çala turup da kayra ketseniz boluverer. Birok sizdin moynunuzga mildet emne kılışınız gerek? Takbir ayt Samiallahu liman hamidah degende tüz bir tasbihtin ölçümünce turuşunuz gerek. Düşünüzler mi? Samiallahu liman hamidah dep bir tasbihinin ölçümünce turuşunuz gerek. Kebirler var mı? Uşul meselede, uşul jerde. Samiallahu liman hamidah degende aşağı çapkandar var tik turuda, jetbey turup kaytkandar var. Bu ekten tarafı kata bolot. Düşünüzler? Samiallahu liman hamidah dep çala turatda kayra ketkenler var. Bir tasbih ölçümünce turuvay, toktop turuvay. Kayra ketkenler var. Anan Samiallahu liman hamidah dep turu algandar var da turatda. Jönle turat var mı? Oşonda kılgandar var. Bu ekten tarafının kataçılık jeri var. Düşünüzдөр? Birinçilerinin katası emnede? Tasbih ölçümünce toktobay kayra emne oldu? Kaytkandığı. Tasbih ölçümünce toktow kebir kitaplarımızda sünnet deyt, kebir kitaplarımızda vacip dep kelet. Düşünüzдөр? Kavma dep koyat bunu. Rüküden kaytkan abaldı atın emne deytken? Kavma. Oşunda toktowdu. Kebir kitaplar sünnet dese kebirler vacip deyt bir tasbih ölçümünce turuğunu. Biz çalar barı öyle kayra emne kılavuz? Kaytavuz şaşıp. Ekincilerin aşağı çapkan jeri emne? Jönü de tura veret Samiallahu liman hamidah der. Oşonda Raddul Muhtar attığı kitapta kelet. Eğer de o kavmada 3 tasbihinin ölçümünün misalga köyrök 3 tasbihinin ölçümü andan köyrök tura turgan bolsa anda жаңылуу sajdası millet bolot degen söz var. Düşünüzдөр mü? Oşon üçün köp jön ele köp Samiallahu liman hamidah dep da turup albaş gerek. Bir tasbih ölçümünce turdunuz mu? Anan emne kılası kayra? Kabbara ve sajada. Kayra takbir aytıp sajdaga jığılasız. Kayra takbir aytkança jığılasız. Düşündünüz mü?
Alif қайда башталады? Жаңы иіліп баштағаныңызда башталады. Бар дегенде қайда болушыңыз керек? Саждада болушыңыз керек. Мына ошо сажда қылған кезде, саждаға жығылған кезде эмне қылады? Ең бірінші такбир айтып жығылғанда тизелерин коёт жерге. Кайсыл мүчө жерге жақын болсо, ең бірінші ошол мүчөнү жерге коюш керек. Бірінші тизелерин коёт. Кебирлер эмне кылат бірінші? Колдорун коёт. Биз эмнени коёт экенбиз? Бірінші тизени коёбуз. Албетте эгер үзүлүңүз болсо, белиңиз ооруса, жығылып мындай саждага жығылып туруу кыйын болсо, мисалы жашыңыз улгайган болсо, проблема жок, көйгөй жок. Бірінші колуңузду коюп, тизеңизди кое бериңиз. Эчтеке болбойт. Бирок ден соолугу таза, биз менен сиздерге окшогон жаштарга эмне экен? Бірінші тизесини коёт. Түшүнүктүүбү? Андан кийин ва атамада биядайхи алал арз. Анан колдору менен жерге таянат. Анан колдоруңузду коёсуз. Себеби тизеден кийин эң жакын мүчө кайсыл болду? Кол болду. Колдоруңузду коёсуз. Колдорду койгондо, мындай кылып албаш керек. Дай жакыныраак коёсуз. Түшүндүңүзбү? Баянгы баш бармактарыңыз кулактарыңыздын тушуна келиш керек. Кебилер мындай кылып коюп алат го. Андай эмес. Кандай экен? Баш бармактар кулактардын тушуна чейин ушундай кылынат да, анан экөөнүн ортосуга сажда кыласыз. Китептерде шарх бергенде айтат, кокустан кулагынан бир ириң-пириң чыкса, ошол жерге тамгызганга үлгүрдөй тосуп алсын деп коёт. Бизде не деп коёт? Мурдудан кан чыкса, мурдун тосуп алсын деп коёт. Өзү китептерде мисал бергенде кулакты берет. Бирок биз нени айтабыз? Мурунду айтабыз. Эми айырмасы жок. Ошол денеңизден, кыскасы кулагыңызданбы, мурдуңузданбы кан чыкса, ошону тосо калууга үлгүрсүн дегендей маани дейт да кебирлер. Китептерде ошентип келет. Анан не дедик? Ушундай коюш керек. Түшүндүңүз да? Ошол койгон кезде андан кийин важхаху байна каффайхи, бетини эки колдун ортосуна коёт. Эки алаканын эсине коёт экен? Ортосуна коёт. Ошол алаканын ортосуна коёйн деген кезде биринчи мурунду, анан чекени коёбуз. Биринчи эмнени коёт экенбиз? Мурун. Касаң порядка менен кетти. Биринчи тизе эң жакын. Анан колдор эң жакын. Анан бетти койгондо эмне жакын? Жерге мурун, анан чекени коёбуз. Түшүндүңүзбү? Экөөнү койдук. Ва сажада ала анфихи ва жабхатихи. Чекеси жана мурду менен эмне кылат? Сажда кылат. Мурду жана чекеси менен. Ушул жерде мурну дегенде, таксыларым, жакшы эсиңизде калыңыздар. Мурун дегенде бул эмне? Мурунун жумшак эмес, мына мурунун катуу жери тийип туруш керек. Кебилер мурунун учуну жумшагын тийгизип коёт да. Андай эмес. Ал макрух болуп калат. Түшүнүп жатсаңыз сөзүмө? Эмне кылыш керек экен? Мурун жана мурунун катуу жери тийип туруш керек экен. Түшүнүктүүбү? Хоп. Эгерде мурдуңуз жумшак эле турса, болбой калат. Жарабайт да. Хоп. Мына ушул маселеде азыр Абу Ханифа менен неменин ортосунда талаш бар айтабыз. Fa in iqtasara ala ahadihima jaza inda Abi Hanifata. Демек, эгер экөөнүн бирине чектесе, мисалга же мурду менен же чекеси менен сажда кылса болот. Мына ушул болот деген нерсени, болот деген жерди бизде туура эмес түшүнөбүз да. Болот дегени бул болот деген ичинде кээде макрух жатат. Түшүнүп кээде макрух жатат. Мисалга үзүрү жок болуп, чекесинде жаракаты жок, эчтеке жок, анан мурдуну гана тийгизип койсо, анда эмне болуп калат? Абу Ханифанын көз карашы боюнча эле үзүл макрух. Чекесинде үзүр жок, мурдуну гана койду. Мына шарфынын хашиясын дароо ачып карасаңар, болот дейт, бирок макрух болот дейт. Түшүнөсүңөрбү? Болот Абу Ханифа боюнча, бирок макрух. Жаза деген сөздүн астында дайыма эмне деген сөз жатышы мүмкүн? Макрух. Түшүнүңүздөрбү? Чекесин койду, немесин мурдун койду, бирок неси чекесине үзүрсүз койбоду. Эмне болот экен? Болот, бирок макрух болот. Ал эми эки имамдын көз карашы боюнча такыр болбойт. Сөзсүз түрдө чеке эмне болуш керек? Тийиш керек, таксыларым. Түшүнүңүздөр, азыр айтат. Абу Ханифанын көз карашы боюнча эгер экөөнүн бири менен чектелсе не дейт? Болот деди. Ва qala la yajuzu al-iqtisaru ala al-anfi illa min uzrin. Эки имам айтты. Мурун саждада мурунду гана тийгизүү болбойт. Тек гана үзүр болсо гана болот деди. Мына ушул сөзгө фатва берилген. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи кийин ушул пикирге эмне болгон? Кайткан. Түшүнүңүздөрбү? Фатва кайсыга берилген экен?
Чеке жана мурун тийиш керек. Мурун менен гана сажда кылып, чекеңизди коюп алсаңыз, сиздин саждаңыз сажда болуп эсептелбейт. Түшүндүңүздөр, а? Эми ушул сажда кылууда, таксыларым, өзүнүн бир нелери бар, шарттары бар. Азыр шарттарыны айтабыз. Сажда кылган кезде биринчи шарт вадул кадамайн. Буттарыңыз жерге тийген болуш керек. Кээ бир адамдар бар, чеке саждага тийгенден кийин буттары жерден үзүлүп турат. Ошондой сажда кылгандар бар. Көргөнсүңөр, биз көргөнбүз да. Ошондой бир рүкүнүн өлчөмүнчө, бир рүкүн канчайды? Бир рүкү кылганчалык. Жерден үзүлүп турса, мисалы сажда кылды, буту жерден үзүлдү. Анан башыны көтөргөнгө чейин ошондой турган, анан бутуну кое турган болсо, анын намазы эмне болот? Бузулат. Манжалар жерге не болуп туруш керек экен, таксыларым? Тийип туруш керек. Мына буттун аркасын тийип туруусу дагы үстү. Тийип туруусу дагы жарабайт. Кээ бирлер сажда кылат, буттарынын үстү мындай коюлуп калат. Манжа коюлбайт. Мындай коёт. Жанагы өрдөк суунун ичине кирип алгандай болот да. Ошондой болобу? Ошондой коёт. Анын дагы саждасы сажда болуп эсептелет. Бузулат да намазы. Түшүнүктүү? Бут эмне болуш керек? Манжалар тийип туруш керек. Бул биринчи эрежеси. Экинчиси, ошол сиз сажда кылган жер катуу болуш керек. Мындайча айтканда, мындай бассаңыз бетиңиз батып кетпеш керек. Мисалы, кар жаап жаткан кезде жумшак болот го, кардын үстүгө сажда кылсаң бетиң эмне болот? Батып кетет, жарабайт. Мисалы, пахта, ватанын үстүгө сажда кылсаң не? Жарабайт, бетиң батып кетет. Түшүндүңүзбү? Катуу болуш керек. Сиз сажда кылган жер кандай болуш керек экен? Катуу болуш керек. Ошондо сиздин саждаңыз сажда болот. Анан жумшак, плавный нерсе болсо, бетиң батып кетсе, ага сажда кылганга эмне? Болбойт. Бирок жанагы карды мисалы пресстеп, үстүнө басып барго, пресстеп катырып туруп сажда кылсаң жарай берет. Бунда максат эмне экен? Сиз ошол бетиңизди коюп, мындай бир аз неметкениңизде батып кетпеш керек бетиңиз. Ошондой эреже. Үчүнчүсү, сажда кылган кезде сиздин сажда кылган ордуңуз, бутуңуздун ордудан бийик болбош керек. Түшүндүңүзбү? Эгер сажда кылган ордуңуз бутуңуздун ордудан бийик боло турган болсо, анда дагы сиздин саждаңыз сажда болуп эсептелбейт. Канчалык бийик болсун десе, алымдарыбыз айтат, жарым чыканактай дейт. Жарым чыканактай болсо проблема жок дейт. Жарым чыканактан көп болсо, ана намаз не болуп калат? Жарабай калат эми. Түшүндүңүзбү? Кыскасы эмне экен? Чеке жана мурун тийип туруш керек, буттарыңыз тийип туруш керек. Анан сиз сажда кылган орун катуу болуш керек. Анан эмне экен? Бутуңуздун ордунан бийик болбош керек сажда кылган ордуңуз. Мына ушулар эмнелер? Сажданын дурус болуунун шарттары, таксылары. Түшүнүктүүсүз? Колдорду, тизелерди коюу сүннөт. Кол менен тизенин жерге тийип туруусу эмне экен? Сүннөт. Бирок бут, чеке, жанагы шарттар айткан сөздөрүбүз, булар бардыгы нелер? Сажданын шарттары. Түшүнүктүүбү? Эми бул жерде аял тууралуу сөз кылбады, байкап турганыңыздардай таксылар. Көрдүңөрбү? Аял тууралуу сөз кылбады. Аял рүкү кылган кезде эмне кылат дедик? Кичине эле ийилет. Ошо колу тизесине жеткенге чейин ийилет. Биз рүкүдө манжаларыбыздын ортосуна эмне кылат дек? Ачык алат дек. Алар мындай не кылып алат? Жумуп алат. Биз тизелерибизди түз кылат эдик. Алар эмне кылат? Кичине бүгүп алат. Түшүндүңүзбү? Алар кичине жаңа сыяктуу бүгүп алат. Азыр сажда кылганда дагы айырмаларын айтабыз, таксыларым. Шашпай, азыр келип атат мына. Азыр. Fa in sajada, mana azır keyinki söylem sen bergen suroo. Fa in sajada ala kavri imamatihi aw fadili thawbihi jaza. Demek eğer seldesinin oromosuna sajda kılsa, je kiyiminin bir bölükçösüne, mesela jengine sajda kılsa, kiyip algan kiyiminin, je etegine sajda kılsa bolot deydi. Şunuzlar, mesela günü sık kezde balkim da kılıp jengingizge sajda kılasız da. Жен кийип алгансыз кийимди, анан жеңиңизге чечип жайнамаз кылган эмессиз. Денеңизде эле турат. Шундой анан сажда кылыңыз. Ошондо кылса деде саждасы сажда болуп эсептелет. Бирок азыр не дедик? Селде сенин баш кийимиң. Ошол маселеде селдеде проблема бар. Ошол нерсени эсиңерге алгыла. Келечек балким имам болосуң. Селде кийесиң. Ошол селде кийген кезде азыр айтты го, селде мен сажда кылса болот деди, мындай кылса. Secdege mындай кылып бул тийсе болот деп жатат. Туурабы? Китеп ошондой деп жатат. Бирок шарты бар. Шарт ошол селден
çekege tiygen boluş gerek. Çekeni cevap turgan boluş gerek. Tabii какой-то bir bölükçesine tiygen boluş gerek. Anan o başınızga manda kılıp koyup algan bolsanız, peşeneniz to'liq açık çekeniz. To'liq açık bolsa sajda kılsanız barıp selde tiyip kalsa, seldeler çoğ bolat da. Sajda kılsa çekeniz tiyip, murdunuz tiyip, emne tiyip kaldı? Selde tiyip kalsa sajda olup eseptelibeydi. Seldenin oromosu çoğ bolgon kezde senin neң tiyip kalat? Çeken. Mana kalsan peşene emez, peşene tiyip emez. Kayır tiyip kalat mana jerde? Mana jerdeki selde tiyip kalat. Bu mınday da mına. Tura mınday kalınlıkta olağı. Mana kalsan sajda kanda emne kelip tiyet? Көрүңөрбү? Ошондо кылганда болбой калат таксыры. Ошон үчүн кичине не болуш керек селде? Дурус болуш үчүн кичине эч болбосо чекенин бир бөлүкчөсүнү жаап турган болуш керек. Ошондо сен селде тийсе болот, бирок макрух болот. Бул жанагы күн ысык кезде, күн аябай суук кезде көчөдө болсоң, ошондо макрусуз болот. Çünkü anan üzürsüz ele, sebepsiz ele bola veretken деп айтыш туура эмес. Ошон үчүн баш кийимиңерди кийген кезде эмне кылабыз? Чекелерди ачып коебуз. Да, мындай кылып албайбыз. Мындай кылсаңыз не болуп калат экен? Макрух болот. Бул тек гана бул ыкманы кайда колдонобуз? Күн аябай ысык, сен көчөдө намаз окуп калдың. Мисалы жума намазга бардың, жай намаз жок. Ненин үстүнө окуп калдың сен? Жөн эле жанагы кафелдин үстүнө окуп калдың дейин. Бурус жаткан үстүнө окуп калдың. Ошондо эмне кылат экенсиң? Таксың күн ысык болсо, мындай кылып аласыз. Болот. Түшүндүңбү? Чач эчеке болбойт. Бул баш кийимдерге тиешелүү таксыр. Хоп, ва юбди дабайхи. Сажда кылган кезде не кылат? Колтуктарыны ачык алат мындай. Жасат. Мына жерде мына булчуңдарыңызды немеңизден, капталыңыздан алыс тутасыз эркектер. Аялдар болса эмне кылат? Жауып алат. Эркек ачык алат. Ва южафи батнаху ан фахзайхи. İçini sanıdan alыс tutат. İçibизди сандан эмне кылат экенбиз? İçти албап санга жармаштырып албаш керек. Макрух болот. İçти сандан эмне кылабыз? Аялдар ичтерин сандарына эмне кылып алат? Жармаштырып алат. Ва юважжиху асаби'a rijlayhi nahwal qiblati. Butunun mancalarını kıbla tamanга эмне кылат? Жүздөн төт дейт. Mancalarda эмне кылышыбыз керек экен? Kıblaga közde yüzdöntü bul sünnet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi var. Hadis gelet فَلِيُوَجِّهْ مِنْ أَعْضَائِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ مَسْتَطَاءَ. Neşatqanda müçelerini koldan kelişince kayakka kılsın deyit. Kıblaga yüzdöntünde. Şunun için mancalarda mında kılışımız gerek. Manda kılıp albay. Kişineler mında kılıp koyboy. Жақшылап mında kıblaga közde mında. Karasanızlar mında. Görünür mü? Şunda kılıp yüzdöntüş gerek. Eğer butun orubasa, den soluğun taza olsa şunda kılışınız gerek. Sünnet bul. Çünkü birok ayalдар emne kılat? Ayalдар jatkırıp ele koyat. Ayalдар tik karmabayt. Şunuzlar ayallarında tik karmabayt. Ayal jatkırıp koyat butlarına. Çünkü ya. Hop. Ve yaqulu fi sucudihi subhana rabbiyal a'la thalathan. Sajdasında 3 yolu subhana rabbiyal a'la degen sözde aytat. Ha? Ve zalika adnahu. Mına uşul 3 yolu subhana rabbiyal a'la degen sözde aytu sünnet toluq boluğunun en sünnetli tolturu üçün en azsan. Siz 5 de aytsanız bolot, 7 aytsanız bolot. Kıskası taksan menen bütürü turgan bolsanız kalagança ayta beriniz. Summa yarfa'u ra'sahu ve yukabbiru. Andan keyin başın kötörüp takbir aytat. Kayrayla janaqa ereje. Başın kötörgönçe takbir aytat. Emne kılat biz? Allahu akbar. Düşünüyorsunuz mu? Fa iza itma'anna jalisan kabbara ve sajada. Kaçan tınçıp otursa deyt. Janaqa aytmadın mı? Bir tasbih ölçömünce oturuş gerek. Uşul jerde dagın janaqa kavmadağı siyahtı kata kılganlar var. Çala turup sajdaga ketkenler var. İkinci sajdaga. Kebeler var. İki sajdanın atasında tuğrat da. Allahu akbar deyt de oturup tuğra deyt de şunda. Uzak mönetketten kayra Allahu akbar deyt. Бұл жерде де ошо Рабдул Мухтардын айтуусу боюнча эгер көбүрөөк туруп койсоң, жаңылуу саждасы эмне болот? Милдет болот таксыр. Fa iza kabbara wa sajada. Кайра тынчып отурган такбир айтат да, кайра экинчи жолу сажда кылат. Экинчи жолу сажда дагы кайра биринчи жолкудай. Колтуктарын булчуңдарыны капталдарынан алыс тутуп, ичини санынан алыс тутуп, канактарыны жерге төшөбөй, жерден үзүп не кылат? Сажда кылат. Түшүндүңүзбү? Fa iza itma'anna sajidan kabbara.
Emin sajdada tınçıp turup janağı tasbihтерди aytkandan keyin kayra takbir aytat. Başты жерден эмне кылуу үчүн? Көтөрүү үчүн. Wastava qa'iman ala suduri qadamayhi. Manjalarının uçu menen tüp-tüz tik turat deyt kayra. İstava qa'iman degeni tüp-tüz tik durur degen söz. İstava jalisan dese tüz oturdu degen. Bolat. Түшүнүңөрбү? İstava qa'iman dese tüz turdu degen bolat manisi. Sözme şunu atasınlar taksılar. Tüp-tüz. Birok kanday turat dese ala suduri qadamayhi. Başkaça aytkanda jerge tayanbay, oturbay, tüp-tüz turup ketet degen söz. Jerge tayanbayız, jerge tayanıp turbayız kolubuz menen. Anan emne? Tüp-tüz turup ketebиz, oturbayız. Bizdin mazhapta oşol oturu, bizdin mazhap menen Şafii mazhaptın ortasında oşol meselede kayçı pikir var. Kayçı pikir mınday farz, vacip degende emas. Bir haram bolat degende emas, makruh bolat degende emas. Жақшысы qayсыл? Жақшы ыкма qayсыл? Birinci bir oturup anan turup ketken жақшыбы, же tüp-tüz turup ketken жақшыбы деп. Şafilerde birinci emne kılat? Bir oturat, anan turup ketet. Allah üçün oşol жақшы. Ana jalsa istiraha dep koyuşat. Esalu oturuğu. Bizdin mazhab boyunca tüp-tüz turup ketүү жақшы. Hadislerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol sajdasından turgan kezde manjaların uçu men tüp-tüz turup ketdi degen hadis var. Bizdin mazhab oşol hadisde algan. Düşünüzler, birok eğer bir adam mında bir oturup anan turup ketse alın namazı makruh boldu, haram boldu degen düşünük bolboyt. Bunu bizdin kitaplardan kalaganını açıp karasanız var. Bahrul Royuk'ta açıp karаңыз, Raddul Muhtar'da açıp karаңыз. Bizdin mazhabtın en mu'tabar kitaplarında problema yok. Je bolosam janağı kolunu koyup turbaş gerek deyiz go. Bul da ile oşol nemede, ıkma. Koldu koyup tursanız bir makruh bolup kalar, haram bolup kalar degen söz yok. Şimdi bolgonu den soluğu taza adam antip turbaş gerek. Tüz turup ketkenligi ne eken? Жақшы, soğuk bizdin mazhabtın köz karaş boyunca. Düşünüzler söz mü? Bu haram bolup kalar, biri kolunu mınday kılsa ile senin namazın makruh boldu, senin namazın haram bolup kaldı, bolboyt degen sözden alыс bolalı. Bizdin fiqh kitaplarda açıp karasanızlar kelecekler inşallah. Şol jerde kelet bular barlığı. Wala yaqudu. Görüңүзбү? Ошон үчүн не кылат дейт? Манжалан үчү менен туруп кетет. Wala yaqud, oturup ayt deyт. Экинчи рекеттен, экинчи сажданан башын көтөргөндөн кийин эмне кылат экен? Oturup ayt туруп кетет. Wala ya'tamidu bi yadayhi alal arz. Ошол турган кезде колдору менен неге таянбайт дейт? Жерге таянбайт. Аны жаңы эле не кылдык, түшүндүрдүк. Шафи мазхабта таянат, бизде не кылбайт? Таянбайт. Ар бирибиздин өзүбүздүн далилдерибиz бар. وَيَفْعَلُ فِي الرَّكَاتِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى. Ekinci rekette dağın, birinci rekette atkargan amalların dal özün atkarat. Fatiha, zam sürüyor, kollarını koydu deyiz o, kindikin aslına koydu. Bismillah'ın aytat, şuna bayır. Birok ayırması ne de? İlla annahu la yastaftihu ve la yataavvalu. Bolgonu ikinci rekette sana okuyat, cana auzu billahi mineşşeytanirracim deyip baydı. İkinci reket emne men baştalatken? Bismillah menen baştalat. Cana kolun kötörбейт, değil mi? Başında birinci rekette kolu kötürdük da. Bunda kolun kötörбейт. Daroo koldu kindikin aslına bayrap, Bismillah'ını aytıp Fatiha zam sürüden başlaydı. وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا فِي التَّكْبِرَةِ الْعُولَى. Kolunu bizdin mazhab boyunca birinci takbirde gana kötöröt. Şafilerde, ceb olsam hazırlıkı bizdin doğrudan pısayıda salafilerde emne de kötöröt? Anday, rüküge barının aslında, sajdaga barının aslında ne kılat? Rüküden kaytkanda. Dağın kayra kötörüp ketişet. Alar da ile hadis keltiret. Bizde de ile özümüzün emnelerimiz var. Hadislerimiz var taksırım. Bu meseleler en bir jokorku dengede talaş atılgan mesele emas. Biz aytабыз, bizdiki afzel, alardıkı afzel değil. Birok dalil jagıdan alıp karay turgan bolsong, bizdiki alardıkka karaganda küçtүүрөөк bolot da. Düşünüzler, bizdin dalilder alarga karaganda emne? Küçtүү. Yani hadis kitabında inşallah vakti kelgende okuyuyoruz. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكَعَةِ الثَّانِيَةِ اِفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ الْيُمْنَ نَصْبًا وَوَجَّهَ أَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَيَبْسُطَ أَصَابِعَهُ. Kaçan ikinci rekettin sajdasından başını kötörse, ikinci rekettin ikinci sajdasından başını kötörse, iftaraşa riclahul yusra, sol butun jatkırat deydi. Şunu kılavuz biz? Jalasa aleyha, anın üstüne oturat.
Sol butun üstüne oturat. Wa nasabal yumna nasban. Oң butunu tip-tik koyuş gerek şuntip. Mında jatkırıp alбайсыз. Qanday koyuş gerek eкен? Tip-tik. Üzürüң bolsa, butun olursa, beling olursa, o jatkırabasang problema жоқ. Болбосам qanday koyat ekенбиz? Tip-tik şunday koyuşubuz gerek. Wa wajjaha asabiyahu nahwal qibla. Oşol oң butunun manjalaарын kayaka burabız? Kıblaga. Al endi sol butun manjalarının buruu tuuralı kitepterde har başka kelgen. Kebir aytат, sol buttukundagы buruş gerek deydi. Biroq üstüne oturup algan kezde sol buttun kıbla tamanга buruu qanday bolat? Kıyın bolup kalat. Oşoň üçin kitepler aytат, sol but oң buttu көздөй karap turat manjalar, oң buttun manjalары kayakты karayt? Kıblаны karap turat deydi. Düşünüktübü taksılarım? Ya. Bolbosam özü mınday dep kelgen, mınday. Üstüne oturasın deydi, majburlap mınday üstüne kıblaga burup oturasın degen dagы versiyalar бар. Biroq toora жакшысы кайсы экен? Sol buttun manjaları oң buttu көздөй karayt, oң but kıblаны көздөй karayt. Ve anan kollarının sandarının üstüne koyat. Sandarının üstüne koyat degende tizelerdi karma albaysız mı tip? Sandarın mesela san bolsa mına bara var. Ötüp ketpeydi. Düşünüzler mi? Bara var üstüne koyup koyuyorsunuz. Sandarın üstüne koyuyorsunuz. Tizenin uçuna da mı da aytkanda koyup koyuyorsunuz da. Vaya basutu asabiahu manjalarını töşep koyup koyat. Şunday jön koyup koyat deydi. Bunday çoğultup albayt, bir nese kılbayt. Jön öz abalında ne kılat? Koyup koyat. Töşep koyup koyat. Düşünüzler mi? Hemen uşul jerde taksılarım. Töşep koyup koyat dep jatat. Бұл эмненин сактантып жатат. Мына Шафии мазхабта, же болсо азыр салафилердин жанында эгер намаз окусаңыздар, көргөнүдүрсүздөр. Алар отурар менен мындай кылып алат. Ташахудка отурду, манжаларды бүгүп алат. Турабы? Ушундай, отурду бүгүп алат. Биздикилер кандай кылат экен? Жөн коюп коёт. Жөн коюп коёт. Бирок убакыты сааты келгенде анан манжа менен ишара кылуу тууралуу анан кылау кылбайбы деп алымдарыбыздын ортосунда талашы бар. Убакыты кайсыланын? Ташахуд окуган кезде ашхаду ан ла деген кезде. Мына ошол кезде колду биз манжаны сөймө менен ишара кылабызбы же кылбайбызбы деп абдан көп талаш кетет биздин фик китептерде. Мисалга Хуласатул Фатаваны ачып калсаң кылбайт дейт, тигисин ачып калсаң кылат дейт. Бирок кылуу кылыш керек. Керек дебейин, кылуу мустахаб, сүннөт амалдарынын катарына кирет. Kim kılalsa aşhadu en la mına ökönü büktürdünüzbü? Mına ökönü şakek kılasız. Anan aşhadu en la degende kötörösüz. İllallah degende koyasız oşo boydan turat. Tişbeysiz boldu. Düşünüzler mi? Köpçülük kitepler mına oşuğa fatva bergen. Kala verse İmam Muhammed dağın aytkan bol sözdü. Hada sani'ul imam bol Abu Hanifa'nın jasagan işi degim dağın aytkan hadisti keltirgenden keyin. İmam Abu Yusuf dağın aytkan kebir adam alımlar janagı bolboyt degen alımların pikirini karmangan. Alarda sыйлайбыз. Себеби бардыгы аларда эле өзүнүн bir таянган неси бар, китеби бар. Бирок туурарагы кайсы экен? Кылуу. Себеби хадисте келген, анан эч бир мындай анын кылуунда бир зыяны жок да, бир аны тыйган бир хадис жок. Ошон үчүн жанагы алымдарыбыз кылды деген Абу Ханифа, Имам Мухаммад Абу Ханифа кылды деген болсо биз да эмне кылабыз? Кыла беребиз ошону ээрчип. Түшүңүздөр, бул эмне? Сүннөт, мустахаб нелерден экен? Амалдардан. Качан көтөрөт экенбиз? Ашхаду ан ла дегенде көтөрөбүз, иллаллах дегенде коёбуз, болду. Мафхум? Сумма яташаххаду. Андан кийин ташаххуд окуйт дейт. Дагы бир эскертип кетейин неме. Бул тууралуу керек болсо bir belgili bir vakitte inşallah büyük dalillerimin aytып berебиз. Bardıq kiteplerini keltirip aytып berебиz. Bolot degenler, bolboyt degenler, daliller jagını bardığını keltirip жыйынтыктап bir gün Kuday buyursa aytып berебиz. Hazır ima sabagыбызda tataldaşıp ketmesin. Kılat ekenbiz dep koyuңуздар, boldu. Ve teşehhudu en yaqula at-tahiyyatu lillahi was-salavatu wat-tayyibatu. Assalamu aleyke eyyuhan nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. At-tahiyyat, 3 tür at-tahiyyat var taksırlar. At-tahiyyat Abdullah ibn Mas'ud, at-tahiyyat Abdullah ibn Abbas, at-tahiyyat Abdullah ibn Umar. 3 tür okulat. Şul at-tahiyyat. Bizdin mazhab Abdullah ibn Mas'ud'un at-tahiyyatını tanıdığın.
Ал mana ошол азыр окуган аттахиятыбыз. Түшүндүңүзбү? Тигилердикиде алиф ламдары, же болсо ваулары жок да. Кээ бир тамгалар не болуп калган? Түшүп калган. Хоп. Вала язиду ала хаза фил қаадатил ула. Биринчи қаадада мына ушунан ашыкча кошбойт. Фарз намаз, важиб намаздар, суннат муаккада намаздарда 3 рекеттик 4 рекеттик намаздарда отурабыз го могу жерде 2 рекеттен кийин. Ошондо ташаххудтан не кылбайт экенбиз? Ашыкча отурбайбыз. Абдуху ва расулуху дедик, дароо каяка турушубуз керек экен? 3-рекетке. Бирок нафыл намаз болсочу, мисалга ишрок окуп жатасыз. Же авабинди 4 рекет кылып окуп жатасыз. Же тахаджудду 4 рекет кылып окуп жатасыз. Анда сиз кааласаңыз кошсоңуз болот. Аллахумма салли алла, Аллахумма барикаларды кошуп, дуасын окуп, анан Аллаху акбар деп 3-рекетке туруп кетсеңиз болот. Бирок фарз, важиб, суннат, муаккада намаздарда кошбойт экенбиз, түшүнүңөр? Абдуху ва расулуху деп туруп кеттик. Эгерде абдуху ва расулдан ашыкча кылып, Аллахумма салли ала Мухаммад деп алсаңыз, кийин келет жаңылуу саждасы мойнуңузга милдет болуп калат. Түшүндүңүзбү? Ва яқрау фи ракатил ухраяйни би фатихатил китаби хассатан. Farz namazlardan 3-cü reketinde, 3-cü, 4-cü reketinde Fatiha sürüsün gana okuyt deydi. Düşünüyorsunuz mu? Oşul yerde kalasa Fatiha sürüsünü okuyt, kalasa tasbih aytat, kalasa sükut kılıp, şu tasbihtin ölçümünce turatlar rüküge kete verir. Bardığı jarayt. Fatiha'nı okusanız da bolot, farz namazının 3-cü, 4-cü reketinde. Sükut kılıp tursanız da bolot, tasbih aytsanız da le bolot. En жақсы Fatiha oku. Andan keyin tasbih aytу, andan keyin sükut kılı. Bирок üçöөнүн ортосунда sizin эмнеңиz бар? Ыктыярыңыз бар. Каалаңыз Fatiha, каалаңыз tasbih, каалаңыз жөн туруп эле рүкүгө кете бергиңиз. Түшүнүктүүбү таксыларым? Я. Жакшысы бирок эмне экен? Fatihаны оку. Бул кайсыл намаз дедим? Фарз. Бирок витир, сүннөттөрдө андай эмес. Витир, сүннөттөрдө кадимкиде эмне кылабыз? Fatiha замшыда кошулат. فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما جلس في الأولى. Yani kaçan namazın akırında otursa birinci jolu, jana 2 reketten keyin oturgan siyaqtуу ile kayra oturat. 2 reketten keyin oturgan kандай oturduk biz? Sol buttu jatkırıp, oң buttu tik koyup, kollarımızı nereye? Tizelerimize koyduk. Ve teşahhada, teşahhud okuyt. Ve salla ala nabi aleyhissalatu vesselam. Zina Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e emne kılat? Salavatlarda okuyt. Balangı İbrahimiye var mı? Allahümme salli ala, Allahümme barik alana okuyt. Hop. وَدَعَ بِمَا شَاءَ مِمَّا يُشْبِهُ أَلْفَاظَ الْقُرْآنِ وَالْأَدْئِيَةَ الْمَأْثُورَةِ. Nemeni okuyandan keyin, salavatı okuyandan keyin, Kur'an sözlerini, Peygamberden rivayet bolğan dualarga okşoş dualar menen dua kılat. Düşünüyorsunuz mu? Oşonda Kur'an jana emnege okşosun deydi? Peygamberden aytkan, Peygamberden rivayet kılıngan dualarga okşoş dualar. Wala yad'u bima yushbihu kalaman nas. Adamlardan sözüne okşogan dualar men dua kılbaş gerek. O Kudayım maga köp baylık berçi debeysin da. O Kudayım meni palançı ayalga üylöntçü debeysin. Düşünüzler mi? Namazın içinde bol işler kılınbaydı taksırım. Bu sebebi bunday nesede bir adamdan da suraganga bolot da. Turabı, men misalga mana kişiге келемде, акчам жок, акча берип туруңузчу, мен үйгө жетип алайын десем болобу? Болот. Ошону эмнени пендеден сураганга болсо, аны Кудай Тааладан сурабайсың таксыр. Кудай Тааладан эч ким сага бере албай турган нерсени сурайсың. Ошон үчүн Фатава Адамгирия аттуу китепте айтат, эмне окуш керек? Рабби жаали муқимас салати ва мин зуррияти, Раббана тақаббал дуаи, Rabbi gfirli ve li validayya ve lil mu'minin деген duanı okuş gerek deydi. Uşul mustahab şunu oku deydi. Düşünüyorsunuz mu? Kanday eken? Mustahab. Kaysıl dua eken? Rabbi ja'ali muqimas salati ve min zurriyati Rabbana taqabbal dua. Anan emne? Rabbi gfirli ve li validayya ve lil mu'minin. Mana uşul duanı okuş gerek. Uşul mustahab deydi. Anan akırında ne kılasın? Rabbana atina fid dunya hasanata ve fil ahireti hasanata ve qina azabannar. Şu mustahab şu dualar. Düşünüyorsunuz mu taksılarım? Summa yusallimu an yaminihi. Andan keyin oң жағынан salam aytat. Oң жағыңызға qarab,
assalomu alaykum va rahmatulloh deysiz. Bu endi imom mazil, imom. Anan sol jag'ına qarab assalomu alaykum va rahmatulloh deydi. Oşol niyet qilgan kezde emne qiladi? Salam niyet qilgan kezde deyim-ku, salam aytgan kezde oşol imamның arttan uyugan adamlar var da. Oşolordu anan periştelerdi niyet qiladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh val bashar val malak deb niyet qiladi. Sol jag'ına dagın oşondoy. Жалғыз оқыған адам періштені ғана ниет қылады. Ассаламу алейкум рахматуллах вал малак. Ассаламу алейкум рахматуллах. Ал эми имамға уйыған адам қандай қылады? Имамға уйыған адам 3 абалда намаз оқышы мүмкін. Же имам анын оң жағыдан болады, же сол жағынан болады, же имамның тушуда болады. Турабы? Егер имамның тушында болсаңыз, значит сіз ортодосыз. Ortada olsanız salam bergende imam başar malak deyip imamda ikiden tarafınızga niyet kılasız. Düşünüktüğü taksırım? Ya. Hop. Eğer imam oң жағыңызda olsa, anda imamda oң жағыңızga niyet kılasız, sol жағыңızda niyet kılbayız. İmam sol жағыңızda olsa, sol жағыңızga niyet kılıp, oң жағыңızga niyet kılbayız taksırım. Düşünüktüğü? Canınızda, kaptalınızda adam olsa, niyet kılasız, bol olsa malak deyip boldu. Jetedi şu. Erecesi şu. Birok dağın bir mustahab erece birinci salamga qaraganda ikinci salamның da ün tömönürek boş gerek. Assalamu aleykum ve rahmatullah. Assalamu aleykum ve rahmatullah. Şunuzlar ikinci salamның da aytkanımızda ün birinciге qaraganda tömönürek bolğanı bu mustahab amallarının katarına girer. Salamda 3 nerse var, turabı? Assalam degen söz, anan rahmatullah degen söz, anan cüzdü buru. Turabı? Oşonun salam degen sözü vacip, rahmatullah'sı sünnet, betti burudağın sünnet buladı. Düşünüyorsunuz mu? Eğer qoqs bir adam unutup kalıp assalamu aleykum rahmatullah birinci sol жағына salam berip alsa ne kılar? Oң жағына assalamu aleykum dep koyup da bütülüp kete beredi taksir. Düşünüyorsunuz mu? Kayra baştan bardığını kıludun nesi yok? Kazeti yok. Mafhum? Vallahu alem bis savab ve ileyhil marca vel ma'ab.